شین و گری تەنی ژڤێ کەرەفانەیە تێبیستن وێنەیەن زەلام و زارۆکێنوانن یەن کو هاتنە ناسکردن ji aliyê pizîşkî dat li Bexda. Piştî vekirina gorên bi kom li gundê Koço. Fatma Wîdat herek ji wan DNA yên çar zarok û zilamên wan jî di navbera wan simbilan debûn hatine belavkirin. Piştî piştgirînê nasnama Rifatên 62 kesan ji temenê 12 salî heta 18 salî ne û bi tiriya wan xelkê Koço ne. Ev jin bêkes û karman. Kazaba min û tiştekil destên bidan nema. Maka yak jîş me reyfeletî be bû be şivanîş me ra serê xwelmayîşan be. Hêv Xwedê tiştekî min nema li ser dê Xwedê ne min xwîşk man ne min bira man ne birazî. Nizas hawara xwe kûî de bibim. Hev babê wan e babê wan e. آقای مالا منا سوی ستاره سری منا بله بخوده جامنین مد حیوانی کبون طالب کد مدرسه بون تکچکو کد غشی من نبالغ بون مقابل کی وش مرین العب سو زین دانا زینا من نزانی دلاله دلم وش مرج بغداد میفانیه نزاز جسمي چقدر رومتي میفانیه تخو بگرم ای بابو براید منو ای خوی خدانید منو خودت تشتکی دیش من هاي براين منو Di hevda gorên bi kom de 235 rifat û 111 pirtên rifata hebûn. Ew hevdegor 16 jiwanê xelkê Koçûne û yekî dinê gundê Sebahiyê bû. Piştî hatine naskirin di rêwirîsmekî taybet de هنا خاك سباردن. نسبة أوان رفاتيت كو هاتينا بشكني لسر هاتيا كرنو نافدوان هاتينا ديار كرن إجلاية طبعا لي بغداد ومؤسسة الشهداء دي بري ورسمكي تايبت إنا أخ سباردن الجندي كوچو. جندي كوچو بدايكا جينوسايدا إزديان هاتيا ناسكرن جمال رونجدوانا 1700 کەس بوون بەری هاتنا داعش. لێ پشتی کنترۆلکردنا چەکدارێن داعش و دۆرپێچکردنا 12 ڕۆژان ji aliyê داعشێوە 1210 کەس هاتنە گرتن و کوشتن. 407 کەس di nava gorên bi kom da hatine dîtin. Piştî salekê ji vekirina gorên bi kom ew westî dê vegerina Koço û carek dî birîna wan dest pêkirava û dilê çardeyê vê mehê birêwrismên ayînî هنا فشارتن. مارشنگالی کردستان 24